Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Pynliem, Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net foodish. Ordar mapi, minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Ta Shillong nga jok lapin jam knap ta khandai gula not ya kay Wasa United hakasnis dang jong kalumpung ila kay Foot Meghalaya State League kabala long hakasnang wa ejer multi sports complex stadium haka apolo turik risau arja apsau hawa pai sa jingili kay uday bor mambiat tumper layo ban khurgut ta ka hat-trick haka minute ka baray Pynliem ka basaw pusan plus r buat ka minute ka ba san Pynliem bala benram saka kul jong u Yahan Benjamin haka minute ka bakan Rio uyo bor lang lingkoy hakaminit ka bakat pra ling baka jing shoot penalty umeba nang kio thaba hakaminit ka basawu pra bat ka pa sanpo u baby Sunday marngar hakaminit ka bakhandai po plus r baru baru eman bha marbanyang hakaminit ka bakhandai po plus saw yakani kelumpung lili akai lap lepai ba u sembut menteri lang ba kajela uba snyaw bhalang dhar lingkat ka jing dan lang u CM ka JHADC uba thombor shiwan Presiden ng Meghalaya Football Association uba Hamilton Darling, Working President ng Meghalaya State Olympic Association uba John Kashiyeng, pat kipay ba agi belawan man sakhi yang ni ngajing ka. Meghalaya Football Association, League Association, kebanyak manfaat banting tiu, yang akan lakukan football hak jalan Meghalaya Pro Kawai. Lasor, lehna benar, kepong jungi galon, bansai, jika sab kepong. क्योंकि समाज की मतभेद आज ही लगा है फुटबॉल लगातार तो का एलएवी ये प्ले कला तीन का प्लेटफॉर्म नाम बकी समाज जो भी क्लब फुटबॉल एक साथ फुटबॉल के कंपनी इस कोमेन में तो ये बांगा की टीम सी क्लब पंतुलों या कमेडिया यूथ लीग हका सीएम का बनी सोंगे हका बांग्ला पेलों एक अंडर 16 Bat kena 14. Agama tumba nice pa tam di player ke kisam player tim player ki wan berarti kota sampai begini youth league. Isumen sibuan along the league kocok. Bat dia league. Kublai sibuan presiden yang lagi dengan tim Metompi. Kani kedai sisa pada state ni dalam umur hati kita. Ngalak orang menyetu ikum dah. Kaji penting lagi snow di kumpai ba. Kastin Meghalaya doni lamber banga pakla kan sebelum no uslen so. Kawai kastin apa dengan India berbondo artificial talk kan report ke bahaya. But kawai ni kastin kepada likely athletics mulai mengenai senang daun. Iba don tu pasal yang langsung menyatu ba. La nila banyo kumo kato kan ni kistel hakin dia berapa ini padon bodli kawai katiti ada yang strong ber dengan state beri roh hari idon kita facility ba kuluban perkelahian sport kawat kampang keji kublai kerpang ini nak berkali opsi misal kemurung doi bag sport affairs department dekat minister sport doi kita support ek MLA makapor sa kapor Berkasi peluang di idea belum form kita hidup dari sekamar kenal menilakman. Kawai kalau pemain ke kabu berkenal maka state bayar. Kenal kena di players kapan mau pinjau pensel dengan bertanding hak sport di lekai football kampung.